hiriyaa isaatii ani guddinyaa isaatii miti akkamitti na dhoofsa mana wanta jedhuun jechuudha. Mubeen dhufee jira har'a guddinyoota isaaniitii waan ta'eef hundumtuu akkamitti na dhoofsa ani hiriyaa isaatii miti mana wanta jedhu haaree jira jechuudha. Abdashillee rakkoo isaanii kan Rabbinaa furuuf nuti wayii beekna rakkina isaanii rakkoo furamu dadhabame natti fakkaata akka jilaatti hunduma isaanii baay'een hordofamu beellee Abdashillee Maark hundaayyuu jechuudha garuu baay'ee namatti tolanii gaafatamee qabdaal baay'ee tokko ulfaataadha. Estimee እንደከፈነው አብረሽ ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ዛሬ እንግዲህ አብረሽ እንደነገራችሁ ነው። ያው እኔም ነገሩን አይቼው ነበር። ያው መጀመሪያ ሳይሆን ፕራንክ ነበር የመሰለኝ ማለት ነው። ኧረ የኛም እኮ ፕራንክ መሰለን ሞቤ ፕራንክ እያለን ነው የከስመን ተፈካት ፕራንክ ነው ተፈካት ፕራንክ ምናምን መስሎኝ ግን ነገሩ እውነት ነው። በጣም ይከብዳል እና እላችኋለሁ ባየው ፋተራ እኔ አከስ ወሊን ቱሪ ዋባየው ዲንደቨርሲቲና ዶሊን ደቨርሲቲ ወንታ ሄዱ ይቹዳ ህሪያቹ ጄባኒ ሙሉ ወንታ ከናርከን ባየው ፋተራ amma sitti moo Abreeshillee haaree jira maaf na dhoofsan guddinyaa isaatii miti wanta jedhu haaree jira jechuudha baay'ee tokko እና እላችኋለሁ እውነት በጣም ይከብዳል። እንደ ድሮ ስትመለሱ በጣም አሪፍ ነው። የኛም እኮ በእናንተ ተጨነቀን እና ከዚህ ነው እንጀዳ ባየው ልፋታ አብረሽም ገረም ማርክ ብረዳ ወይዳ ከዚህ ነው እንጀዳ እንት ማረቆ ከነማን ኡጋዶ ፕራንክ ዜ ፕራንክ ምናምን እና ሙቤም ፕራንክ ነው ተፈካተ ምናምን ጀቻ ቱሬ ማከስ ጀቻ ቱሬ ገሩ ወንቲጅ ፕራንክ ምንት ዱጋዳ ሙቤፒ Abreeshillee gara Maark deemuu jedhanii meewul maallaqaa ችግር እንደሆነ ነበር ፈልገኝ በቃ የተፈጠረውን ንገረኝ ማርክ ምንድነው? በቃ እነግራለሁ። ይሄንን ካሜራ አስተፋለኝ አብርሃም እነግራለሁ። አንተ በራስህ እኮ ብዙ ሰው ተጨናንቋል ማርቆስ። እኔ ብቻ አይደለም ለኔ አይደለም እኮ እንት ማለት ያለብህ በአንተና በሄለን ምክንያት ማለት ነው። እንዳለ ብዙ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ራሳቸውን ታመው አንዳንዳቸው ሆስፒታል ምናምን ነው የሚገኙት ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ብዙ ሰው ነው እኔ እየደወለ እየጠየቀኝ ያለው። ስለዚህ ለኔ ብቻ አይደለም እንድትነግረኝ የምፈልገው በቃ ሁሉም ቤተሰብም ያለው ነገር ይወቅ በቃ እንዴ ስላንተ አስበው ነው ስለናንተ ተጨንቀው ነው አይደል እንትን ያሉት። ስለዚህ ለሁላችንም ንገረን በቃ ከዛ መፍትሄ የሚበጅ ነገር ካለ መፍትሄ እናመጣለን። አፍሪም በእግዚአብሔር ይሄ ካሜራ አስተፉት በእግዚአብሔር ካሜራውን አለ እነግረዋለሁ። ስለዚህ ከቻልክ ወደ መፍትሄው ካልቻልክ ደግሞ በቃ መኖር እኮ እየኖርኩ ነው። ትንሽ ጊዜ ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ ራሴን ለማረጋጋት ራሴን ለመሆን ትንሽ ጊዜ ነው የሚያስፈልገኝ። እውነት በጣም ይከብዳል። እውነት ነው። የኛም እኮ ተጨነቀን እንዴ የእናንተ ጨዋታና መሳቅ ናፈቀኝ እኮ ናፈቀናል እኮ ሄሎም ማርክም ዊናም ኧረ እንደ ድሮ ተመለሱ። ይቅርታ እኮ namni dogongoraa walitti buuneen ma jira በጣም ትንፋታ ይከብዳል። በጣም ገሩ ወንታ ሄመሙ ዳዴኝ ጅዳ በርማርኪን ወንትጂ ወንታ እንፋታ ዳውንታ ሚዲያ ረቲ መቹን በርባንነት ፈካታ ከጀቻ ጅረንቲ ሚዲያ ረቲ መቹን በርባን ገሩ ማርኪንስ ዊናነስ ወንዱምቶ ይችላል ጂቲ
keessaa malee miidiyaa irratti himachuu baafachuun barbaanne. Kaameraa irratti isinitti himu miidiyaa irratti garuu miidiyaan ala isinitti himaa jira Maarkiin asitti. Abrish immoo uummanni keenya jannaqamaa jira. Rakkoon ofii mijechaanii ture. Wanta miidiyaa irratti himuu qabneedha jedha Maarkiin immoo mobeelii akkasuma jechaanii jira. Wanta himuu qabne natti fakkaata. በጣም ይከብዳል እንዴ namni wal baratee waliin nyaatee waliin dhugee akkasumas heeluu waliin waa baay'ee dabarsanii waggaa tokko mul'uu namni guyyaa lama wal argee waliin nyaatee dhugee baay'ee ulfaataadha. Abrish illee asitti nullee cannaqanii uummata keenya illee cannaqanii waan jiru nutti jedha. Maarkiin immoo himuun barbaanne miidiyaa irratti miidiyaa ala. ማርቆስ ምንድን ነው? Abrish already deebisuu deemaa jira. በእግዚአብሔር እሺ የሚደበቅ ነገር ነው። እሺ እስከዛሬ የሚደበቅ ነገር ነው ወይ ፍሬም? እሺ በለኝ በቃ ማንንም እንዲያውቅ አልፈለገም አይደል ነገሩ ነው። በቃ አብርሽ በእግዚአብሔር አታልቅስ፣ በቃ አታልቅስ በእግዚአብሔር በቃ ስለተነገረ ነው። እሺ ባይነገርስ ይሻላል። እሺ ባይነገር ይሻላል። ለምን ታለቅሳለህ? እሺ አብርሽ በእግዚአብሔር በቃ ተው። እሺ ባይነገር ይሻላል። ባይነገር Akkasiin jedha ulfaataadha. Abrish illee aare bakka asitti maanatti namni wanta na dhoosanii wanta jedhu irratti aaree ture. Abrishiin baay'ee aaree ture. Inni garuu Maarkiin himuu barbaanne miidiyaa irratti ijjiitii keessatti malee himuu barbaanne miidiyaa irra baasuu barbaanne akka jedhutti. Akkasiin jedha. Dhugaa baay'ee garaa nama nyaata. Hiriyyaa jechuun hiriyyaa dhugaa jechuun akkas yeroo rakkoo fi dhiphinaa nama bira dhaabbatanii dhugaa batamee qabu jaalladhu. Asitti galtaa akka wal gaafachaa jiranii. Dhugaa baay'ee ulfaataadha. Miidhagduu laata. Garuu rakkoo isaanii Rabbiin haa furuufi nuti dura piraankii seenee wanti jiru baadha. Abrish illee gaddee ture akkamitti natti namni qoodanyaa isaatii miti namni wanta jedhu irratti jechuudha. Garuu Maarkiin himuu barbaanne miidiyaa irratti miidiyaan ala malee. Akkasiin jedha. Warroonni haaraa taatan please subscribe like na gochuun na jajjabeessaa. Bakka immoo gara qabu jiraadhee wabii bakka kana dubbifteef jedha komentii naa barreessaa.
Isiniin jira galachuu mana jajjabeessaa akkasumas haaraa wantoota barnootaa wanta garaagaraa isin biraan gahu. Baay'ee ulfaata dhuguu hiriyaa jarri cannaqan waliin.